ubu noneho ibya Uvira byarangiye. Ibya Uvira byarangiye nyuma y'amashusho, nyuma y'amafoto yagaragaye yakwirakwijwe hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Mbere na mbere reka mbanza mbifurize ibihe byiza kandi bifurize kugubwa neza inshuti zacu, bakunzi bacu, mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye, aho mutwumva muherereye hose mu bice bitandukanye. Tubahaye ikaze mu makuru yacu, ni amakuru udakwiye gucikwa. Nk'uko bisanzwe dukomeje kuzana ukuri kose tukagushyira hanze, abantu bakakumenya, yaba ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23, yaba ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Amakuru tubazaniye ni amakuru arebana n'impinduka. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe ariko ukaba wifuza gusobanukirwa kurushaho ndetse no kumenya byinshi ku bikomeje kubera muri uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kanda kuri subscribe, abandi mu liking. Nongeye no gushimira inshuti zacu zikomeje kubana natwe zikatwereka yuko ziri kumwe natwe gatanuko, kandi abantu badukurikiye bari mu gihugu cya Kongo cyangwa se abanyekongo badukurikira bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, abantu bari i Burayi, abantu bari ku mugabane wa Amerika, abantu bari ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Mwese tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bikomeze kubana namwe. Tubifurije icyumweru cyiza, kibabere cy'umugisha kandi kibabere icy'ibyishimo. Rero ntabwo turi butuze tutarababwira ibyivanwa ry'abasirikare ba M23 mu mujyi wa Uvira. Nubwo izi nyeshyamba zavuye mu mujyi wa Uvira, havuzwe byinshi, hatangajwe byinshi. Turaza kureba ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone yaba CH4 ndetse na Sukhoi 25 bikomeje kurasa ibirindo bya M23 mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyepfo, yaba no muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugaruka ku basirikare babarirwa mu 8 bagaragaye cyangwa se imirambo yabo yagaragaye. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo haraba imirwano bucece, harimo haraba ibitero shuma. Ni muri teritwari ya Masisi. Bivuga ko hari igitero cyari cyagabwe mu mujyi cyangwa se mu bice bya Rubaya, ariko hakaza kuba icyo bita ambush ikomeye cyane. Haje kugwa benshi rero, haje kugwa benshi. Ni byinshi cyane tuza kurebaho, uburyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kunoza umugambi wo kwivugana abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 ndetse na Twirwaneho, nyuma yuko aba bayobozi n'ubundi bahawe igihano cy'urupfu, bakatiwe igihano cy'urupfu na leta ya Kinshasa. Imiryango mpuzamahanga iza gutanga ibihano kuri aba barwanyi bagize itsinda ry'umutwe wa AFC M23, barimo ba Colonel Nanga. Bariya bose buriya baragendana urupfu nyuma yo gushinjwa cyangwa se nyuma yo guhamywa ibyaha birimo kugambanira igihugu, kurema umutwe utemewe, ibyaha by'intambara, gufata abagore ku ngufu. Ni byinshi cyane bagiye baregwa hariya, bituma bahabwa ibihano bingana n'igihano cy'urupfu. Byose turaza kugenda tubirebaho rero. Nuvuga ngo reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo, aho abantu benshi bakomeje kwibaza bati ese M23 yaba ikiri mu mujyi wa Uvira cyangwa se yaba yahavuye, cyane ko twagiye tubona kenshi izi nyeshyamba zivuga yuko zavuye mu mujyi wa Uvira ariko zikaba zigihari. Kuba izi nyeshyamba zagaragaye ziri kuva mu mujyi wa Uvira n'ibikoresho by'intambara bari bafite, nta gace gisobanuye ko izi nyeshyamba zavuye burundu mu mujyi wa Uvira. Izi nyeshyamba zivuga ko ngo zavuye mu mujyi wa Uvira muri rwo kubahiriza amasezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'amasezerano u Rwanda rwashyizeho umukono na Kongo ikayishyiraho umukono. Ni kenshi cyane izi nyeshyamba zagiye zibigirwa kuva mu mujyi wa Uvira ntizibikore, zigakora nk'ibyatangajwe cyangwa se byagaragaje, bagaragara ko bari kuva mu mujyi wa Uvira ariko batawuvuyemo. Noneho hano uraza kumenya icyatumye izi nyeshyamba ziva mu mujyi wa Uvira, niba koko ari ukubahiriza amategeko mpuzamahanga, amategeko yasabaga izi nyeshyamba kuva muri biriya bice, cyangwa se niba ari ku bushake.
nta munsi n'umwe twigeze tubona ingabo za MONUSCO zijya mu bice z'inyeshyamba za 23 zavuyemo, na cyane cyane ko izi nyeshyamba zagaragaye ziva mu mujyi wa Uvira. Abaturage benshi bavuga bati byagaragaye, ariko ni ukubitegereza. Izi nyeshyamba zava mu mujyi wa Uvira mu gihe abarwanyi benshi, mu gihe ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyinshi, mu gihe ingabo z'u Burundi FNDB Wazalendo benshi bamaze iminsi bari kongera ibikoresho, bari kongera abasirikare. FARDC irimo iradeployinga abasirikare benshi ku buryo bukomeye cyane hano muri Sud Kivu. Ari nayo mpamvu mu bice byo mu misozi miremire ya Minembwe bamaze iminsi bahangayikishijwe n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhagaragara no kuhinjira. Ibi bice byo muri Bibogobogo, aho bita muri point zero, ibi ni ibice bivuga ko rwose abasirikare ba Kongo babirimo. Nubwo ku munsi w'ejo bavugaga bati habaye imirwano ikomeye cyane bituma abarwanyi ba 23 batsinda urugamba nyuma yo guhangana n'abarundi n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko imisozi z'inyeshyamba zikomeje kuyurira. Nyuma y'uko abasirikare bakunze kugenda bagaragara bari kuva muri bya bice, hari abantu benshi twakomeje kugenda tubabwira tuti mama 23 irimo irakura ingabo zayo mu nzira, ariko ikazikura mu nzira nyuma yo kumva ko ingabo z'u Burundi ziri kumanuka, nyuma yo kumva ko ingabo z'igisirikare cya Kongo ziri kumanuka bafatanyije n'abazalendo ndetse na FDLR. Imirwano yagiye iba umunsi ku munsi, ni imirwano yagangarije guhangayika cyane kw'abarwanyi ba 23 ndetse na twirwaneho nyuma y'ibitero by'indege bikomeje kwibasira ibirindiro by'aba barwanyi. Ubu ni uvuga ngo mama 23 iri mu byago. Izi nyeshyamba kuba mu byago kuko ziri mu byago, kuko niba Kinshasa yaramaze kubona yiko ibitero byo ku butaka, izi nyeshyamba zibyihariye bagahitamo inzira yo mu kirere. Guhitamo inzira yo mu kirere ni ibitero byo mu kirere, kuko bazi ko mama 23 idafite ibikoresho byabasha guhagarika, byabasha guhangana n'ibyo leta ya Kongo Kinshasa yaguze. Ubu haravuga ko indege zigamije kwivugana abayobozi ba AFC M23, utudege dutoya twa drone twifashishwa nyuma y'amasezerano yasinywe. Nuvuga ngo Kinshasa yasinye amasezerano y'imikoranire mu bya gisirikare hagati ya Kongo Kinshasa na Israeli, ariko nyuma none igura ibindi bikoresho za muri za Turkiya, ariko ibingibi byo muri Israeli ni ibigamije kwivugana umwanzi wa Kongo, ariko biciye mu buryo bwa tekinoloji. Nuvuga ngo mama 23 yakuye ingabo zayo muri Kivu Amajyepfo nyuma yo kumenya yuko hamaze gushyira icyo bita defense militaire y'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi. Izi nyeshyamba zafashe umwanzuro wo gukora abasirikare babo muri Kivu Amajyepfo nyuma yo kumva ko ingabo za Tanzania zamaze kugira muri biriya bice. Tanzania ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare kirasa. Apana bya kuvuga ngo ni ingabo za SADC ngo zirimo za Tanzania ngo za Afrika y'Epfo n'iza Malawi. Ingabo za Tanzania makuru avuga ko zamaze kugera muri Kivu Amajyepfo. Uyu mutwe ubona yuko noneho nyuma yo kutubaha cyangwa se kutubahiriza ibyo usabwa, ubona ko bagiye kurasa. Kandi ikindi kintu cyatumye mama 23 kura abasirikare bayo hariya mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice bigiye bitandukanye ntacyo. Impamvu nta yindi nuko babonaga ko intambara y'urudaca, imirwano kabuhariwe igiye kubataka. Ibice byo muri Rwitsankoko bari bamaze gutakaza abasirikare benshi, nubwo n'ubu ngo twirwaneho itigeze isubira inyuma, ikomeje guhangana n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko n'ubundi muri twirwaneho bakomeje no gutakaza nabo abasirikare. Bakomeje gutakaza abasirikare benshi, kuko mu minsi yashize bamwe mu basirikare ba twirwaneho bafatanyije na 23 barasiwe muri Kivu Amajyaruguru, abandi barasiwe muri Kivu Amajyepfo. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zikomeje gukora amateka.
ubu none bivuga ko ngo Kinshasa yaba yiteguye gukoresha indege zidasanzwe. Ajyo natangiye mbabwira ni gusinya amasezerano y'imikoranire bya gisirikare hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bikomeye birimo nka Israel bisanzwe bikoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwivugana cyangwa se mu kwikiza abanzi bayo. Izi nyeshyamba zikimara kubona yuko Amerika ubwayo yaramaze kurakara, igiye kwinjira mu ntambara, ibihugu birimo Ubwongereza, ibihugu birimo Ubufaransa, birimo Ubudage, Ububiligi, byose byari byamaze guhaguruka bivuga biti tugiye gukora iki? Tugiye kurwanya M23. Ariko kwirwanya biri no mu nyungu zabo, kuko nuvuga ngo ni Kisekedi asa n'uwamaze gutanga ibice kugira ngo bicukurwemo amabuye y'agaciro, ariko nawe abone iki? Abone umutekano w'igihugu cye, izi nyeshyamba zitsindwe. Kandi ku nyungu z'Umunyamerika, ku nyungu z'Umwongereza n'Umufaransa, ntago yagarika kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba, azi neza ko azabona inyungu nyuma y'uko ziriya nyeshyamba zivuye muri bice. Ni nayo mpamvu Perezida Kisekedi nawe yashakishije buryo ki akoresha tekinike zose zishoboka kugira ngo abashe kuganiriza ibihugu bikomeye byumve ko mu gihe M23 gikomeje kurwana ari umutwe w'iterabwoba. Izi nyeshyamba gukomeza kwitwa umutwe w'iterabwoba bituruka mu ntambara z'urudaca zitajya zihagarara, izo bagizemo uruhari cyangwa se nizo batatangije. Uruhande rwa leta rwo rwatangije iki? Iyi mirwano. Indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi ndetse na drone CH4, umutwe wa twirwaneho umaze iminsi utangaje yuko wabashije guhanura indege z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa drone. Ariko aya makuru yaje kwita yamaganwa. Hari abantu benshi bakomeje kumva ngo wenda Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo baje gukubitwa hababaza, ndetse banasirwa n'indege yabo yari yagerageje kujya gute kuguruka. Aya makuru ntago ari amakuru ya nyayo. Gusa ingabo z'u Burundi muri Bibogobogo, hano muri Fizi, mu bice bya Baraka, zamaze kwazenguruka ku buryo bukomeye cyane. U Burundi bwamaze kugota cyangwa se kuzenguruka ibice byinshi byahanga muri Kivu Amajyepfo, kohereza abasirikare baza kurwana n'izi nyeshyamba. Ntago Abarundi baza ngo bahagarare, ntago Abarundi baza ngo bahagarare. Kuri no shuro umuhuzabikorwa w'umutwe wa twirwaneho bamwita ngo Colonel Ndakize Kamasa, yatangaje ko iriya drone bivuga ko ngo yari mu bwoko bwa CH4. Izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 batubwira bavuga ko babashije guhanura, mu gihe amakuru avuga yuko ibyo bitero bitigeze biba hano muri Fizi. Ni imirwano ikaze cyane, imirwano yagazwe ibigabwemo ibitero bikomeye cyane, ariko by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo mu gace bita Point Zero, ni mu birometero 10 uri mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ahangaha habaye ikintu biti bitero. Ubundi hari n'ibitero bigabwa kuri M23 igaceceka, hari ibitero bigabwa kuri M23 igaceceka kugira ngo bitaza kumenyekana. Nk'ibitero byabaye muri teritwari ya Masisi mu mici yashize, ni ibitero inyeshyamba zitari kubona ukuntu zihakana ko bistabigabweho, kandi nageze inyeshyamba zabona ukuntu ziri buhakane ko abantu batapfuye kuko byahise bimenyekana. Ntago nuvuga ngo ibintu byabaye hano muri centre ya Masisi, ibintu byabaye muri centre ya Masisi ntago ari byo kuvuga ngo twacecetse nkuko byabaye muri Nyabyondo na Bukombo. Nuko abantu batabizi, ariko hari muri Nyabyondo na Bukombo muri Masisi niko duciye mu minsi ishize twaguyemo abasirikare benshi b'ihuriro rya FCM23. Ari no mpamvu bamaze gufata umwanzuro wo kuva muri Kivu Amajyepfo. Bashobora kuva muri Kivu Amajyepfo bakahita bazamuka muri Kivu Amajyaruguru bagiye kurwana. Ariko Amerika n'ibihugu bikomeye
bikomeje kutagira icyo bivuga cyangwa se bikora ku birebana n'iyubahirizwa y'amasezerano yasinywe i Doha muri Katari hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Congo FARDC. Twirwaneho iravuga ko biriya bitero yagabweho byatewe no gukwirakwiza ahanini cyane n'ingabo z'u Burundi muri kariya karere. Yanavuze kandi ko rwose ngo izo ngabo zagabye ibitero birimo ibyo ku butaka ndetse n'iby'indege zitagira abapilote drone, noneho bikaba byari bigamije kwibasira ku bushake ibirindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Bita ngo ni Colonel Ndakize rero wa leta w'ingabo. Colonel Ndakize avuga ko ngo ingabo za leta zikigaba biriya bitero abarwanyi batwirwanaho aba ngo bahise bajya gute batabara ngo baragena bavuga ngo ntago tugomba kwemera ibi kubera hangaha. Ndana bavuga ngo imirwano yarabaye urugamba ibintu byahinduye isura. Nivuga ngo hano muri Kivu y'Amajyaruguru rero, hano muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yarushijeho kuba mibi cyane muri teritwari ya Masisi. Ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo hose hari icyo bita ibitero shuma. Ariko wenda reka duhere ku makuru avuga yuko imirwano ya muri Twirwaneho ikomeje kuba, ikaba ikomeje kugera muri Kongo mu bwoko bw'Abanyamurenge, aho ku itariki 16 Mutarama izi nyeshyamba zigaruriye agace ka Point Zero kari muri Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aba ngo ni Twirwaneho rero, aba rwose ngo ni Twirwaneho. Abarwanyi buriya mutwe bigaruriye kariya gace nyuma yo kugakuramo nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR. Ibi ni Twirwaneho kubitangaza ngo yabashije gusubiza inyuma ingabo z'igisirikare cya Kongo bafatanyije. Iyi mirwano yasize kandi kariya gace gafashwe, bivuga ko ngo kafashwe bivuga ko mu cyumweru gishize. Kariya gace kandi gaherereye mu bice by'ibisozi iremereye, imisozi miremire yo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aka gace ngo gasanzwe ari isangano y'uduce two muri Minembwe ndetse n'uduce twa Mikenke, aho bita Kipupu n'agace bita Miki na Mwenga, aho hose hagiye hafatwa. Mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare, Point Zero inasanzwe izwi cyane nko mu birometero rwose muri zone ifatwa nk'ingenzi cyane, kuko irimo abana bafite ubushobozi bwo kugenzura, ingendo zose z'imodoka zijya Minembwe ndetse n'agace bita Tombwe. Aba basirikare bamaze kugenzura Point Zero, ngo birashoboka ko kugera muri bice byoroshye cyane cyane mu midugudu yo bita mu midugudu yo mu misozi iringaniye yo mu burasirazuba bwa Minembwe, ariko by'umwihariko mu duce turimo kwa Murima n'agace bita Rusuku naho bita Kanguri na Keire. Utu ni uduce hanini cyane
n'abanyekongo bo mu bwoko bw'ababembe barimo. Noneho indi mpamvu ikomeye cyane uko ngo point zero ari urufunguzo rw'inzira yerekeza mu mujyi wa Baraka. Ikindi kandi hakaba hari kuba imirwano ikomeye cyangwa se ikakaye. Ngo hano leta ya Kongo yagaragaje yuko yiteguye gukora ibishoboka byose mu guhangana n'abarwanyi ba M23, kuko bino bihugu bikomeye byose ibi bihugu bikomeye byose birimo biragaragaza ko byiteguye gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri gahunda yo gukomeza intambara. Bavuga bati rwose dufite gahunda yo gukomeza muri gahunda y'intambara. Mu gihe indege z'intambara zikomeje kurasa Kiside Kivu zikarasa muri Nord Kivu, rero ubu hari ubwoba bwinshi cyane buvuga ko makuru arebana no kuba ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, izi ngabo ngo zikomeje gukoresha umujinya umuranduranzuzi mu guhangana n'abarwanyi bahanganye nabo ku rugamba ngo ni ingabo za leta hariya. Agace kitwa point zero gaherereye muri teritwari ya Fizi. Ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, noneho kigaruriwe n'inyeshyamba z'ubwoko bw'abatwirwaneho kuri wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi 2 y'imirwano ikaze. Noneho aha hantu ngo hifashishwaga ngo n'uruhande rwa leta mu kugira ibitero muri Minembwe, Mikenke ndetse n'utundi duce. Ni nyuma yuko abasirikare bundi ba AFC M23 bagiye bagaragara mu bice bya Mikarati bahunga. Mikarati mu minsi yashize ku rugamba rwasakiranyije impande zombi, ikibaya cya Rusizi hariya rwose gihura n'akaga. Imirwano irakomeza kwaguka igera aho bita za Katogota, aho bita za Ruvungi, naho bita za Sange. Aho hose hagiye hagaragara uburyo bw'imiterere mishyashya y'urugamba. Gusa Kinshasa irimo iravuga ko irimo gutegura operasiyo yo gusenya burundu abarwanyi ba M23. Ubwo Tshisekedi aravuga ati rwose intego bano barwanyi bafite turayizi, nako tuzarushaho kujya guhangana. Barwanyi bavuga ati tuzakomeza kujya guhangana. Iyi mirwano kandi yahuje abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho, ukorana n'abarwanyi ba M23. Bivuga ngo habaye imirwano y'ingabo z'igisirikare cya Kongo Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 aba bafatanyije n'ubundi. Abazo Burundi zararakaye. Hari imbunda nini cyane ingabo z'igisirikare cya Kongo zifite, bagiye bashinga mu misozi kugira ngo babashe guhangana n'izi nyeshyamba za M23 neza. Hari intwaro zagiye zishingwa hariya mu misozi rwose. Ubu ni uvuga ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza uburakari. Uyu muperezida w'u Burundi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo ngo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko ngo Loni yamaze kwemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
izi ngabo zagira gute, zaza ku mipaka hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, n'u Rwanda ndetse na Kongo, kugira ngo hatagira abarasa abandi. Uyu mugabo yatanze iki cyifuzo wa kane tariki ya 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye yo mu Burundi. Ndayishimiye yahakanye uruhare rw'ingabo cyangwa rw'igihugu cye mu makimbirane yo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho ngo kimaze igihe ngo cyarorohereje ingabo zivuye mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. None ngo iki kirakomeye cyane, kuko leta y'u Burundi ikomeje gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere kose. Uyu mugabo yasabye rero Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo rwose amasezerano y'u Rwanda rwasinyanye na Kongo ngo yubahirizwe. Baravuga yuko ngo ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo igihugu cyo mu karere, ibihugu byo mu karere birimo u Rwanda, ngo byizere umutekano wabyo. Nevaristo Ndayishimiye MONUSCO yifashishije kugira ngo rwose ngo ijye hagati y'ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda, u Burundi no kuwa Kongo, ngo rwakwizera ko rucungiye umutekano, nta kibazo cy'umutekano rufite. Abasirikare ba 23 barimo barahunga umujyi. Ingabo za 23 zirimo zirahunga umujyi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, guhera mu Minembwe, guhera mu mujyi wa Uvira. Guhera mu mujyi wa Uvira buriya rwose ikintu bita ibitero, abarwanyi b'izi nyeshyamba bakiriho ngo bamaze gusogongera ku cyo bita intambara kabuhariwe. Harangwa haba imirwano ikaze cyane, kurumva nyine abarwanyi ba 23 baba bahanganye cyane n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, nazo zitaboroheye kandi zikomeje gukoresha uburyo bw'ibitero bidasanzwe. Noneho Louise Mushikiwabo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu biravuga yuko ngo yatangiye gutegura uko ngo yakwirambika ngo yakuraho umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo kugira ngo atazongera gutorerwa kuyobora umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Bavuga bati u Rwanda ntabwo rwemerewe kongera kujya kuhagarara muri amwana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rwamaze gutanga Mushikiwabo kugira ngo azongere kwiyamamariza kuyobora OEF muri manda ye ya gatatu. Yarayoboye cyane. Uyu Mushikiwabo yahoze ari minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ubu ngubu rwose ngo ayobora uriya muryango ugizwe n'ibihugu bigera kuri 82 za guverinoma zo hirya no hino ku isi kuva muri 2019. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko Kongo nyuma yo nyuma yo kumenya ko Mushikiwabo azongera ngo kwiyamamariza, batangiye gusopanya, gukora icyo bita gusopanya
udatanga agahenge hariya rwose bavuga ngo ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane ndetse no kuzamba. Ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane ndetse no kuzamba. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane, bikomeje kurushaho kuzamba. Ihuriro rya AFC M23 ribarizwamo bamwe mu basirikare bakomeye cyane, rirangajwe imbere n'uwo bita General Sultan Makenga bakoreye inanga, ngo barimo barashakishwa ku rwego rwo hejuru bahigwa. Umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washyize mu mujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu maboko w'umuryango mpuzamahanga kugira ngo ube ari ujya gute uwurinda. Izi nyeshyamba bavuga ko zavuye mu buryo bw'uko zari zimerewe nabi, abandi batiri ku bushake. Iki cyemezo cyo kwigarurira uriya mujyi, umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Kuri iyi baruwa yo kuwa 4 tariki ya 15 Mutarama, Nangaa yavuze ko rwose kiriya cyemezo ngo gishigikira kugira ngo rwose zirimo icyemezo cyo kuvana ingabo muri Uvira. M23 yafashe umwanzuro nyuma yo kotswa igitutu nyine, bayokeje igitutu irayifata umwanzuro, ariko yabonaga nta kundi bubigenze kuko ingabo za leta hariya zamaze kubagota. FARDC yari yamaze kugotwa, abarwanyi ba 23 bari bamaze kugotwa mu duce tugiye dutandukanye. Ingabo z'igisirikare cya Kongo zo ziraza zikajya gute zikitambika, ubundi umurundi akaza ajya gute, umurundi akaza arasa. Ingabo z'Uburundi haraziza zirasa nta bintu byinshi, ziza zirasa ku buryo buhambaye. Noneho yakomeje avuga ko bashyigikiwe rwose ngo niki n'inyota y'ibiganiro by'amahoro i Doha. Ibiganiro by'amahoro i Doha muri Qatar, bavuga bati nibyo dutegereje n'ibya Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Izi nyeshyamba zivuga ko ngo zahise zivana muri Uvira itsinda y'ingabo zayo zari zisanganyweyo ziri hariya. Uriya mujyi wa Uvira rero, umujyi wa Uvira uri ku rwego rwo kugenzurwa no gutegura ibikorwa byo gushyikiriza no kwakira muri uriya mujyi ingabo zidafite aho zihuriye n'iyi ntambara. Bivuga ngo abaturage bo mu mujyi wa Uvira bategereje kubona ngo MONUSCO iramanuka cyangwa iri bumanuke. Bivuze ngo impungenge z'inyeshyamba zakomeje kugaragaza, ubundi leta zitandukanye zakomeje kugaragaza ko nta mpungenge zakabaye zibaho, ko bemeza ko abo bashinjwa ibi bikorwa ni abarwanyi n'ubundi ba M23 n'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Bakavuga ko rero muri gahunda yo gukemura iki kibazo bagomba kugishakira umuti urambye, avuga ati ni inshingano zo kurinda abaturage ba Uvira muri Fizi ndetse n'ahandi. Amaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane mu duce bita Rwitsankuku muri Kivu y'Amajyepfo mu teritwari ya Minembwe.
Izi nyeshyamba zaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga kubahiriza byuzuye inshingano zawo kandi ikihutira kohereza ingabo zifite aho zihuriye mu mujyi wa Uvira kugira ngo birinde uriya mujyi ko wakongera kujya gusubira mu maboko y'ingabo z'igisirikare cya Kongo ngo n'abagizi ba nabi hariya. Uyu yanavuze ko kandi icyemezo cyafashwe kiri ku murongo icyemezo cyafashwe ingabo zafashe kiri ku murongo w'ubushake bwayo guhagarika bw'ako kanya intambara ngo zihitane abasivili, gushimangira agahenge no gushyiraho ibisabwa byose kugira ngo biganisha ku mahoro arambye cyane cyane ashingiye ku biganiro, kubahiriza rero amasezerano mpuzamahanga ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ikiremwamuntu. Ku itariki 9 Ukuboza 2020 itariki 9 Ukuboza 2025 nibwo 23 yari yafashe Uvira nyuma yo kujya kugirukana ingabo z'abarundi, ingabo z'igisirikare cya Kongo. Abandi bakavuga bati reka agace nako kafashwe, bavuga bati kara agace nako kafashwe nyamuneka, intambara iracyakomeje. Bakomeje gutegura za drone, bakomeje gutegura za drone ku buryo bukomeye cyane. Buriya guverinoma ya Kongo yafashe abasirikare benshi ibajyana muri Kivu Amajyaruguru, ibegereza umujyi wa Rubaya, ibegereza umujyi wa Rubaya kugira ngo babashe kujya kuwufata. Nuvuga ngo ibiri kuba byose, ibyakorwa ibyo ari byose, ibyakorwa ibyo ari byose birashingira cyane cyane ku makuru yemeza cyangwa se agaragaza yuko abasirikare benshi baguye ku rugamba abandi bagacika. Hariho abaguye ku rugamba abandi baracika. Gucika rero ni uko babona yuko ikintu bita intambara gikomeye kandi gikomeje, cyane cyane ku ruhande rw'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Bakomeje kugaragaza ko rwose intambara bamaze kuyitegura, drone barazifite, ibisasu birahari hariya, ikibura ni ukubikoresha gusa byonyine. Ikibura ni ukubikoresha gusa byonyine, ubundi urugamba rukaba rurarangiye. Nuvuga ngo mu bice byo muri Kivu Amajyepfo abasirikare benshi bamaze kuburirwa ngo basubire inyuma, kuko baravuga bati nidukomeza kurwana n'ubu ingabo za leta ziratuvunira umuheto. Bafite ibikoresho byambaye barimo iby'ikoranabuhanga. Muri izi nyeshyamba nazo nubwo zikomeje kugenda wenda, ariko nabo baba bafite ubwoba bahangayitse bavuga ati isaha n'isaha izi ndege ziratugwaho. Kandi mwabarumwe ziriya ndege za kajugujugu, ziriya ndege za drone CH4 Sukhoi, barekura icyo bita umuriro. Barekura icyo bita umuriro, imirwano ikajya mbere. Sikaza akavuga ati ngiye ngomba gutsindira urugamba. Izi nyeshyamba za Jenerali Makenga nazo zikavuga ziti twatumwe urugamba, twatumwe byinshi ku birebana n'iki n'imirwano ikaze cyane ndetse ikomeje kubera mu bice bitandukanye. Reka no mbashimire bakunzi bacu, inshuti zacu, girana ibihe byiza kuri mwese mwahisemo kubana natwe, mugakana kuri subscribe, ubundi amakuru yacu nakagaruka.